Komisi bynta jong rakhe ya kasing yo lai luat kari. Ha kasing palai jong tayo ketenat Sports and Youth Affairs bat ketenat Arts and Culture kala penlong ya gaji ko mare kabala tiap kum ka Har Ghar Tiranga ran. Kabala sedang na State Central Library ha kanong ba Shillong. Ha ka ba bungut kinong mare kilawan Iashim bynta ha kanega marathon ka ba 1.0 kilometer. Kiladan terus pa khat prangot kebelawan Iashim bynta kanega gaji ko mare kabala sedang na State Central Library. Bagi ginong mare kilalit ban mare akalang kibenta jo kanong ba Shillong bat kilawan ban pen kut biang nakajaka kabala sedang. Ya kini kejeng ko lapli da kejeng ko alama jong director ke School Education and Literacy swapnil tembe ha kabaledon nang Didi Shira ubalong director ketenat Sports and Youth Affairs bat kiwe ki he. Ya kini kejeng ko mare lapia akisau benta kentup ke open category na kebenta kishenrang ya kaba ya kanam la adu layora du Daniel L Walang. Hak open kategori jengki kentai akan amlado layora da kabala siudor patau. Hak open kategori kishenrang kebadan Sun Post 6 kerta sheneng layora akan amlado do ba Lawrence Paryong. Mana kalian ki kentai pat layora di kong smallest marwen. Ini gidong job kali opdiang ni kusnam bat ekasong tengka naki he officer sarkar bat naki nongket kam jogi East Khasi Hills District Athletics Association. She also wins 2,000 rupees as a cash prize. Is awarded a cash prize of 3,000 rupees. Timing of 27.09. Fifth place goes to Wanbok L Mauplang. His race time was 19 minutes and 10 seconds.